யாழ்ப்பாணம் பரதராமடம் சந்தைக்குள் துப்பாக்கியுடன் நுழைந்த மர்ம நபர் இன்று காலை பரபரப்பாகிய சந்தை வளாகம். இன்று காலை பரதராமடம் சந்தைக்குள் துப்பாக்கியுடன் சென்று பரபரப்பை ஏற்படுத்திய சந்தேக நபரை சுன்னாகம் போலீசாருடன் இணைந்து காங்கேசந்துறை குற்றத்தடுப்பு பிரிவினர் கைது செய்துள்ளனர். குறித்த நபர் ஒரு கிழமைக்கு முன் சுன்னாகம் பகுதியில் உள்ள அழகு சாதன பொருள் விற்பனை செய்யும் அங்காடியொன்றில் குறித்த போலி T56 துப்பாக்கியையும் ஒரு கைத்துப்பாக்கி ஒன்றையும் கொள்வனவு செய்தார் என அறிய முடிகின்றது. இந்த நிலையில் இன்று காலை குறித்த நபர் தனிநபர் ஒருவரது பெயரை விசாரித்துவிட்டு வட்டிக்கு யார் பணம் கொடுக்கிறார்கள் என அங்கு விசாரித்ததாக கூறப்படுகின்றது. அத்துடன் கையில் கொண்டு வந்த மணிசை சாப்பிட்டுக் கொண்டு பின்னர் அங்கு பச்சை மிளகாயை வாங்கிக் கொண்டு சென்ற காட்சி அங்கிருந்து CCTV கேமராக்களில் பதிவாகியுள்ளது. குறித்த சம்பவம் இன்று காலை முதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. யாழ்ப்பாணத்தில் அதிகாலை துப்பாக்கிச்சூடு, 17 வயதுடைய சிறுவன் உயிரிழப்பு, வெளியாகும் திடுக்கிடும் தகவல்கள். வேலணை அல்லப்பட்டி பகுதியில் இன்று அதிகாலை போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் வட்டுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த 17 வயதுடைய சிறுவன் ஒருவன் உயிரிழந்துள்ளார். குறித்த சம்பவம் இடம்பெற்ற பகுதியை ஊர்காவல்துறை நீதவான் நீதிமன்றம் நளினி சுபாஸ்கரன் நேரில் சென்று பார்வையிட்டுள்ளார். அதிவேகமாக வந்த சந்தேகத்துக்கிடமான ஹயஸ் ரக வாகனம் ஒன்றை போலீசார் மறித்துள்ளனர். போலீசாரின் கட்டளையை மீறி அந்த வாகனம் நிற்காமல் சென்றதுடன் திடீரென மீண்டும் திரும்பி கடமையில் இருந்த போலீசாரை மோதி தள்ளிவிட்டு தப்பி செல்ல முற்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர். இதனால் போலீசார் தற்பாதுகாப்புக்காகவும் வாகனத்தை நிறுத்தவும் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது. துப்பாக்கிச்சூட்டில் வாகனத்தில் பயணித்த வட்டுக்கோட்டையை சேர்ந்த 17 வயதுடைய சிறுவன் தலையில் படுகாயமடைந்தார். போலீசார் உடனடியாக அவரை மீட்டு யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதித்த போதிலும் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்ததாக வைத்தியசாலை தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சம்பவத்தின் போது குறித்த கயஸ் வாகனத்தில் வட்டுக்கோட்டை மற்றும் நல்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்த 3 பயணித்துள்ளனர். உயிரிழந்த இளைஞனை தவிர ஏனைய இருவரையும் போலீசார் அதே இடத்தில் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் குறித்த வாகனத்தை பரிசோதனை செய்த போது புதிய நைலோன் கயிறு, துருப்பிடித்த வாள், சாணத்துகள்கள் காணப்பட்டதாக அறிய முடிகின்றது.
කුණාටු විශාල විනාශයක් අපිට ගෙනත් දේවි කියලා. හැම වෙලාවම විනාශේ ප්‍රාර්ථනා කරන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ කණ්ඩායම හැම වෙලාවෙම සිද්ධ වෙන හැම සිදුවීමක් උපයෝග කරගෙන දැන් විනාශ වෙයි කියලා. උලන්න මතක ඇති පාකිස්තානය සහ ඉන්දියාව අතර යුද්ධ ගැටුමක් ඇතිවීමේ එහෙට මෙහෙට ගහගත්තා. මේ මහා යුද්ධයක් ඇති දෙකොල්ලම න්‍යෂ්ටිකයි වලින් සමන්විත රාජ්‍යය. මට මතකයි ඒ වෙලාවේ කිව්වා කොළඹට බෝම්බ දායි කිව්වා. අනේ මේ යුද්ධය පටන් ගන්න කොළඹට කිව්වා දැන් ඉවරයි. ඉන්දියාව පාකිස්තාන ගහගෙන අපේ රට ඉවර කොළඹට බෝම්බ දානවා. මුකුත් උනේ නේ. ඊට පස්සේ මැද පෙරදිග කලාපේ ඊශ්‍රායලය ඉරානය කේන්ද්‍ර කරගත්තු ගැටුම් තත්ත්වයක් නිර්මාණය වුණා. ඒතර කියන පටන් ගත්තා මැද පෙරදිග මහා යුද්ධමය තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා වැටෙනව දෙන්නම් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. වැටුන්නේ. ඊළඟ එක රැයින් අපේ අපනයන සඳහා විශාල බදු පැනවීමක් කරා එක්සත් ජනපදයේ. දැන් කෝ අපේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ඉවරයි කිව්වා. අපේ අපනයන වලින් 23% යන්නේ ඇමරිකන් එක්සත් ජනපදයට. අපේ ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ ආශ්‍රිතව ඍජු රැකියාවත් ලක්ෂ 3.5ක් විතර තියෙනවා. වක්‍රගතොත් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ මුළු ආර්ථිකයම වැටෙනවා කිව්වා දැන්. ප්‍රාර්ථනාවන් තිබුණා. ඒ විදිහටම දිට්ඨ වෙනකොට හිතුවා දැන් ඉවරයි. දැන් වැටෙනවා කියනවා. ඒ නිසා ගිය අවුරුදු අප්‍රේල් වැටෙනවකෝ අගෝස්තු වැටෙනවකෝ දෙසැම්බර් වල ජනාධිපතිවරණකෝ දැන් මේ අප්‍රේල් වැටෙනවා කියනවා නේද? ඒ කියන්නේ අපේ රට බිඳ වැටෙයි කියලා අර ඊටමත් විනාශකාරී කුරිරු ප්‍රාර්ථනයක් පතන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. උන්ගේ අපේක්ෂාව රටට ජාතියට සිද්ධ වෙන ඕනෑම විනාශයක් ඕනෑම අර අහිතකර බලපෑමක් ඒගොල්ලෝ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැබැයි මතක තබා ගන්න. අපි මේ රට ගොඩනගමින් තිබෙන්නේ ඕනෑම ව්‍යසනයකට ඕනෑම චලනයකට ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ හැකියාවන් සහිත රටක් බවට අපි මේ රටපත් කරමු. එම රටක් දියුණු වෙනවා කියන්නේ. ඕනෑම ස්වභාවික ව්‍යසනයන් ලෝක ජාත්‍යන්තරයේ විවිධ ගැටුම් චලනයන් ඕනෑම වෙලාවක වෙනවා. ඒවත් අදත් වෙයි තව 100 වසරකින් වුණත් ඒවා සිද්ධ වෙනවා. අපි සමත් වෙන්න ඕන මොකද්ද? අන්න ඒ ඕනෑම තත්වයකට ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන් විදිහේ ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කර ගැනීම තමයි අපේ අපේක්ෂාව. හැබැයි ඕනෑම ප්‍රමාණයේ ව්‍යසනයකට ඔරොත්තු දෙන්න නම් ඉස්සලා මොකද වෙන්න ඕන? අපි තනියම ගත්තොත් අපේ ශක්තියින් කුඩායි. හැබැයි අපි එකට එකතු වුණොත් අපේ ශක්තියින් ශක්තිමත් වෙනවා තවත්. ඒ නිසා අපි ඕනෑම ව්‍යසනයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්කම පළවෙනි දේ තමයි අපි අතර තියෙන අභ්‍යන්තර ප්‍රතිවිරුද්ධතා ගැටුම් සමනය කරගෙන අපි ඔක්කොම එක ජාතියක් හැටියට ගොඩනගෙන්න ඕන. ඒක වැදගත්. අපේ දීර්ඝ කාලයක් අපේ හැකියාවන් දුර්වල වුණේ වෙන මොකවත් නිසා නෙවෙයි. අපේ අභ්‍යන්තරව අපි අතර තිබුණ ගැටුම්. අභ්‍යන්තර ගැටුම් අපේ ශක්තියින් හීන කරනවා. අපේ ශක්තියින් අපේ යෙදවුම් වෙන දිශාවන්ට යොමු කරනවා. අපිට ඒක අවශ්‍ය නැහැ. කුඩා කෙඳි එකතු වෙලා මහා කඹයක් මහා ශක්තියක් ගෙනත් දෙනවා වගේ අපේ රටේ මේ සියලු ජනතාව එක්